Zdi se, da od trenutka, ko se rodiš, vsi mislijo, da te poznajo. Potem, kakšen si, kako govoriš, od kod si, pa ni tako preprosto. Še posebej, ko govorimo o meni. Jaz sem malo bolj zapleten. Jaz sem Ferdinand. Na prvi pogled se vam zdim velik, malo grozeč. Mislite si, no, vsaj ni v trgovini s porcelanom. Ojoj. Majhni koraki, kar počasi. Žal mi je. Priljubljena klasika bo oživela na veliko decembra. Svet je navdihnil ker je bil zvest samemu sebi. Jaz nisem bik za borbe. Saj sploh ni treba, da si. Samo tak vtis moraš dajati. A vidiš tisti sod tamle? Zmeli ga v prah. A z rogovi? S čim neki, če ne z rogovi? Pripravljen. Od ustvarjalcev Ledene dobe in Rija. Bikec Ferdinand. Zbudi se že, mali. Daj! Oprosti, nisem hotel! Au! Verjeli boste. Kmalu v kinu.